Thit Lionel Messi akan ke wake club na Paris Spain. But pa message u Kylian Mbappe syaki Real Madrid fan. Hadin malsya ben pelat. Ne hadin maka Real Madrid kal syarem. But kadon ru ka jingma bakala banam job ia kanu kena ke trofi hakane ke samoy. But don interest ke Real Madrid ia u Jordan Klopp. Tang ba ka kuwa ia u ba unle ia ka jingpen bena ka bankong ne ka fast move. Lada ukwa banwan pai biang syaka kam coach udai ban ong ya ka klub kanam sedang menikendu ia u tarhadu bakane kanjia barhoj perlok Lionel Messi ulana penyar syu ia ka bha jengu haka weipat ke klub ia lekai football hakane ke kenti ulathet ia ke cornela 60% kabai lekai Paris Spain bat kabadon ro haka kerdan ke basan jeng ke football jeng ke Spain kata ke 5th division kaba penroy ya ke kam jung u ha kane ke jingi leka Lionel Messi la don lepa kato kane ki benta ha ke Inter Miami kum juru ha ke Deportivo LSM ha Uruguay bat marsin deptit Lionel Messi ya kane ke klub nak hajar follower ha ke Instagram ka kiu sundan syaka lailak prapusan hajar bat kane kata ke message ke bau Kylian Mbappe ulapa syaki Real Madrid fan dak bau let ho ha ke Instagram account jung u dak bong ngila persyang hadu ka bakut Andre kam syam labiang setia kalong ka bapen susi pan syaweng no na ka Champion League Andre ngi haban pek pat syakman ngi don kam ban pek bini abha yala de kenang man light na ka judging pen susi sashisin nginam ailat setia ha ke Real Madrid ninginam kan randin ka jingbom la kampat julong bat kan namlong setia ka jingjin hanrei ngakular ya phi kawai bangin sesdang ban job yang bat shen pha laong Kylian Mbappe kublei shibun